Ajui kamataya paubing Tangkhul umramli nishari pobi tingra war on drugs le katomra jihaira Ukrul traffic pamai kawai kasa mathe mashami thura Shimangaran mila tribal colony league pumping ni magashambai mara jihaira Lekyangator aja the Tangkhul Express wipau Ringphawon Zimik in apami dalai pau ping mai sai nang nangromsa Nisha area raile ngaruda clay state sorkawe war on drugs campaign ni Tangkhul na lakatom dalai kachi pongshok haira Long ray Tangkhul nagalon na thanda Tangkhul long naw ping na khokasada Nisha area rai kala pobi thing khawai sara kachi titak Chief Minister and Biren Singh ni misang haira Itumna paningung pai pumai naka nala pumai pomle drug free zone ngasara kaji acha hon cham ngawau the state we war on drugs le kakdom pongshok haira Tangkhul naga long Tangkhul naga ungnaw long Tangkhul shunaw long Tangkhul katamnaw sak long kala Tangkhul zonal organizations pingzangda maram hiwiwang khorthang chief minister we official bangalole wada birani kharjan kasala samphang haira Tangkhul long naw pingna state sarkar we war on drugs campaign ni kakatom ji birena maya khangai phongshok da atam kasang ka pobi lui wa kasangna environment sakshi ka hai ji psycho wi hot khana aina khamatha environment ji khuyung luira kaji kachuhan layer da hanga state wi hakasang re kasang ne achala kha we aina Tangkhul nauna khamata ya otngurut khira haid lai kaji chief minister na hangsang da nisha thing khawai kasale chadyur gataina la kakatom jithelo da kasat sanga Atam na khangaje alungli Ukrul town ni karitara kha layuda khung khawa komai khar haira kha kari chung ka sangya kha shongfu bomasha sangru thuda yariwi khamataya shongfu ngajilak aina lei jida sagaja shokpai shina kaji ningka khrik tara kha leibapama phai aina gazat ping la kari khung khawali Chatpha mai khawai kala shat mashok khawai phaningda Ukrul ADC small town committee aina Ukrul traffic police na town we lengnong pamle kari kham khawai pam kala makhamran pam khaimi haidale kha kari makhamran khai khamiji town ne kari kathaw naw tara khana mathe mithura kari makham kharan le makham lo da ngathor ngazin Ukrul traffic police na mike aina waushan Vauta salela na tenga hai thada thekhuidalai Ukrul wi shongfu jagshina akha shongfu khangazina akha da angret mamathala khalaihi ara shuroi lili phanit khara aina marmai ngaji sangki kichi wiwang ningka khrikla leidalai Phanit ungazang le matailak aina shichinki kichi ring road la angret mathada malaimana Ukruli traffic yang sangkhwai sorkana traffic police ngadaida jiho khami malailala shongfu khangaji athishuda traffic yang kasangwa darga sahauda Kareli SP akana thanda volunteers khomkhui laga traffic yang sangkhwai miping hokhuya Jiwi aina mi khanili training la jihowa da anina traffic yang gasangle thanda leida hanga yariwi phakhawai sakhamili yarina magagatom thahaira da traffic yang gasangwi team akana maringkapha phongshoka Ukrul ATC small town committee aina traffic police na yariwi wangda jingham jingrot makhaila ot sami da khalehi yarina magatom khami thaya da chili yang gasang akana hanga Ukrul we traffic maram hi taxi kathaw naw pingchangda yarili phapta khangsak awareness run hi la khani kathumshi da rungmi ka haina da hanga Kala volunteers tiamai khaleila town we traffic mathalak aina yangsang khawai mi wadalaya kachi hi hanga Aruri traffic we volunteers thrada throkshi khaleidale chili traffic yangasang we training khui ka hai khani na thanda khalena Traffic maram hi Ukrul SP li lakharjan sahaira awi jizu khami ngahan ka hondalai chiya Imphal East we new check on tribal colony li pamda khlaiping li sarkarna kakasham otsagle atsam na mamya khangai phongshok haira Tribal colony li sarkarna quarter kathar semra da khalaina Jiwiwang eviction drive hapok da bulldozer akap akaila apam chili khwiwasier ka haina Horthang police pingna waga ka shamle chili kapam naw pingna protest ka sa aina tear gas kaplaga road khamradli civilians mati sazu ka haina Police we sakashina ya release sazu ka hai kala khangachi le khangsak he mamaya mana da all tribal students union manipurna phongshoka
Shorkarna kapha khangache khwira da building kathar semka kachili tribal colony na maya ngaila ka kachi shorkale hangra shum ka haina kha shim kathar ka semji mahawphok rang lakha chili leida khle elotis shakha hangchi shada shini wiwang ngayin khawai apong kate ngaran mi haifulo kachi hi kapona da atsam na hang itumna thei by 2020 kum tribal colony leida khle ping chili kagasham shokos notice SDO Purambat na mishok da Chili kapam now ping china maramji High Court Public Interest Litigation thasang da High Court na 2021 kum interim order mishoka pamdak leiping chiwibang shorkar na shim hong khawai apong kate maphamirang lakha aina tangda athumli mashe khutpai mara kachi hi High Court na order mi haida khlena la state shorkar na apong kate ngaran mi aya kha petitioners ping china ngalangda hong phulungra kachi hi hangsanga kha ari hon rashungda shorkar na shim kate mangaran khamina da hanga tribal colony we aina thui khawai kakasham sada terra supply pipelines la ngasam mi haira electricity connection da katat mi haira la tear gas ka kap mang maning la quarters alungni rubber bullet kap da chili kapam bing chili sacha ka haina da atsam da hanga new chekon nikhle tribal colony li sarkar ot kasa tribal pingwi pam sada chingum hangthuruk rahaira da atsam da kapi ka shok le hanga colony chili shimkhru shaka hangchi shada shini leidale kala church chikola semka haira 2021 kum High Court na interim order mi haida khlai chili khaya shida colony we mi ping chiwang pam khawai apam kate mangaran mirang lakha aina tangda state sarkar na mashe khut arano da atsam na kapona kala Supreme Court order na chizu khami khalai athishu da church pingji regularize maning aka relocate samirano gchila atsam na hangsanga tribal colony aming hi leipapamrenu kala reader sarkar wi policy ling sungda colony ji sarkar ot kasa tribal pingwe ngasaba pamrenu da tribal long china hang la hortham police wiwang aina sacha da ari sangling ha da khlai ping lila sarkar na yang sangmirenu da atsam da demand sahaira Dem College of Commerce li Startup Incubation Center semka hai aya Chief Minister Biren Singh na tharkat kami haira Incubation Center je Manipur Sarkar we Planning Department na thakmi da khlaina Startup India hi 2016 kum Modi Sarkar na hapok khamina ka scheme je Manipur liwa 2017 kum hapok nawa da N Biren Singh na hanga Manipur we yaron ngala khuni thodli kathem sa ka shabtara ka leidale ka discipline professionalism kala ache are khawathina ka khap ngasad leida Chief Minister na hanga khuni thod pingna ot ka pha maning la otpam khamiya ngasa khawai athumni mathalak aina chizumigi gchina da biren na hanga entrepreneurs na ot ayur ayaya we ningchu khishok da ot kasa lehaira athe arai her khai hikatha hiwe ot Sashok ngorok da state na khlata khangarin samphang khawai shongjani athumna la ngachon da lei kachi hi hangda state hi resang haksang ngasa khawai psycho pangasing da ot kasa dar ka saya kachi hi biren hang education law and legislative affairs Manipur thaunau jam pasanda singh nala state we khani thot ping we kathem maram le hangda khani thot ping we le kashap leida khleji shijin khui khawai athumle jizu khami kala shongfu apong pha khami hi Vada Khlaina kachi hi hang Startup Incubation Center jili training mida kapha ningchuk ji kachangkhat semshok khawai kasane ngachon ki kachina da biswajit na hang DM University we Vice Chancellor Professor N Raj Mohan Singh na kahang Incubation Center ping na entrepreneurs ping le kan khana infrastructure mentorships kala financial support da mira National Education Policy 2020 na skill development entrepreneurship kala technology incubation ne khamataya sada khuida leida Vice Chancellor jin hang DM University li shomi da khlai incubation center we hawgupok atam hile participants thumrada phanga kapang khuira athumli training kachang kuthumwi wang mira tharkat kaka rani chili Manipur Technical University we Vice Chancellor Registrar NG Phochendra Meitei Dr Phabeshwar Tongbram DM University we Registrar Dr Nivedita Leren Lakpam Planning Director and Kulkarani Devi DM University College ping Principal ping officials faculty ping kala katam naw ping dawajanga Burma Thailand kala China mangle wana da lekasa 1 year aka khangkhui lekhawan samphang haira Biswasi butterfly orchid hoda thingrong ni khangare 1 year je flowers of India from Manipur ki website le upload kasa thekhuya
hangdak lei Piswasi butterfly orchid je 1 year Pashok gazat team akana Ukrul district we khangkhui pamle thegu khuina da the flowers of India we tabish kurishi na hang atumna amandam khui laga juhoda Hong Kong lekhle Kaduri Farm and Botanic Garden we botanist Dr. Pankaj Kumar na machut ku khuina da hang 1 year ji reader India le leg sa mathai samana da hang tabish na kahang paksa da masam kapang awante Northeast we kasik sale pagda phor ka shabda lera khaji khipa na kamathai kasana 2018 kumlila China mangle samphanga da legasa Aristolochic ovatifolia ko ho khangare 1 year shurele wansaya pauna ka hangtha ka 1 year jiwe ami ngashanwan da chatnaya More we integrated checkpoint ICP le minister Nemcha Kipchen na official visit wada Port Authority of India we officials pingni kharjan kasa samphangaira More ICP hi India na chingsho chong ri khwai ngweipam khamata ya sahauda chili leidak le infrastructure mathada hailo kija apam jina India Myanmar kala Southeast Asian ngri khwai khamata ya pam ngasada khleina da Kipchen na hang State Cabinet na Miami ka high Manipur Integrated Logistic Policy 2022 na Mikushok Manipur we Logistic Infrastructure Mathasang Sagrada Textiles, Commerce and Industries Minister Nemcha Kipchen Hang. ICPG Mathada Haikwai Chiwi Long Nauping Kala Ram Nauping Nala Gagdom below the Minister Jin Hang. Land Ports Authority of India we Akava Pingchina Nemcha Kipchen le Felicitate La Samida More ICP we Insignia la Mihairo Industries Minister Nemcha na Honda Technobal District we Industrial Estate la More we Trade Center lila Wayang Sanghaira Kipchen na Kakching Kerau Pokpi Industrial Estate lila Washunga Inspection Khawade Commerce and Industries we Director Y Robita Kala Akhawa Katay lang Sobaya ISL Ligazang State we Country Te Kangareo Now Pingle Chief Minister na Sampangda Felicitate Sami Haira Ngalay hiwi mathamay cup kaja football clubs li changda Manipur wi mi hangmati da guthumka da Indian Super League le ngrew da khlaina chiwi ringapha niyangkhung phongshok da Manipur wi Chief Minister N Biren Singh na country the khangrew naw pingji le awi shimli samka phangna katiawa Manipur wi aina hangmati da guthumna ISL le ngrew da khlai maya lak kahai akhana da politician masarang laga country the ngrew kasa Biren hang Country te Kangareo now ping chili Chief Minister na Felicitate Sakami chili Lurim Mufler la ngawai miya. Assam wipam pai chawda we aina Armed Forces Special Powers Act hi khushok vai hotna lagra kaji Union Home Minister Amit Shah na hanghaira. Law and Order Pagasankala militant outfits aina peace accords kahai samphangda northeastern state apam kai khawe aina AFSPA khushok haira kaji hi hangda militant outfits ping Chan ngazegle Khwira Khami Wibang Shana Assam Chief Minister Himanda Biswa Sharma le so khangaila phongshaka Shana Assam Police le President's color la mihaira Assam le insurgency kala road khamrat malai wiki kichi Zimik shoje nganai haira kichi hangda masangla Assam wi aina act je khushok cha haura kichi shitsanga da Shana hang Home Minister ji khani thangwibang Assam le dor khong ksana Militant kaika Shorkali Hamsangda mainstream ni unga hyping ni central aina state Shorkar Khanini na rehabilitate Samidale da Shana Hangsanga. Assam Police li so da Shana Kahang insurgency thari maram Kudlai Ari Arai Sayur Vayur Khuyung Khwiwakasa Higatatha Kham Kukhwile Assam Police na ot mathalak aina Sara Kahai Wibang President's we color samphanga yelaka da Shana Hang. President we color hi India Shorkarna military maningaka police unit li khami chume kap kachi muchut khaming saya India we state ngachale president's color samphanga haya Assam na katharang saya aya Zimik sho Himanda Biswa Sharma na kathan Assam Shorkar we chingum akha kushungda muchutta Amit Shah na thingrong nawla lingsanga latlichita achiwi khamata ya pawbing Tangkhul Ungramli Nishari Pobi Tingra War on Drugs Le Katomra Jihaira Ukrul Traffic Pamai Kawai Kasa Mate Mashami Tura Shimangaran Mila Tribal Colony League Pumping Li Magashampai Mara Jihaira
Achui pau he nang chang hai ro pau ngana da khlai na thum sai ko re ring ka pha kala khama hai jing cho sa seran